Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ha ubenai nailar banwan, mentau senam araja kat kendai, on sa pelong ya ke lempung ya kop lekai football, ha katan ribhoi ya ke balatep kum ke Sunfeast Cup 2019. Ya kene la penbena de kenhon ke ban sapelong ye kene ke lempung kata ke Lentijam Welfare and Development Association ringkat ke jin trelang bat ke SPT Sports Management Private Limited. Haba kerana kinong patai kobor ha kan reu trek mentau naitung araja kat kendai. Kinong ilam jong ni kenhon kileto ba ya kene ke jin kop la kai football on sedang nadu ke arpusau bat on pot ha ka lai poi trek jong nailar hi mentau senam araja kat kendai. Bat dia kena kerja kop on sepelong hakamadan NSCA paham CM bat hamadan Saiden. Ha kena kerja kop ki kenhon ki banya shimenta ki kentom nado ki kenhon jo ki jaga pule ki club bat ki wedi ki kenhon. Bat ya kerja kop on pia ki arbenta. Kata ya ke under 13 bat ka wei pat ka ke under 16. Bat on pediang kado ya kerja penung kerteng tang hado ka kat pratrek mentau naitung araja kat kendai. Yang seperti skop arah kendai kita senang atau kenang dunia dan Lentijam Welfare Development Association. But ini kata tournament long open to all. Yang tak school club bagi academies. Di kan pendidikan belong under 13 boys. Kabar yang kuliah akan jadi tim. Under 16 boys kena yang kuliah akan jadi tim. But under 16 girls yang kena yang kuliah akan jadi tim. Kan itu long nampak dari boy June but preliminary round. Di kata pasang yang ini kata tournament kalau ngadu asal tarik bulan Agustus. Bahkan ikut akal itu tarik bulan Agustus atau kendal. Kaya entry form nampak kita terulang insya nadu bakal tarik Julai aja kendal. But kelas dia berpoin ini entry form kalau South tarik Agustus aja kendal. Kaya entry form bila penjual dan offer sekolah Lentijam LP School kepada dunia motor dan ini bila penjual ini nombor. Kabalong kendai lah Henry Prasa San Sangka kendai ka Henry Akka Henry Uwai Nyau Not but Kraa san kendai liu lai wei. Di kenal musim mentah ini kadang ini kata kita bernora ini dijurukam harum hakapo berdekat sekali. Abalong school ID should try certificate, bat certificate, ada but actually research science photographs. Di yang screen test nampak ini kata roman di sekolah hadir bangga dia ikut reform. Di yang ini kesan diskop ada kendai nampak dari Jun. Ini belum kemarin paham sih nampak ban hasilkan. Di kini kat tournament lah penjat angkat bat ke jengerap jangka SPT Sport Bangalore kepala sponsor dan ke Sunfeast Cup. Bat ke prize money ini kalau sanpo wajah jangka megaya asahur kebagi long. Sementara kini kebagi terlihat lagi jadi jangka ribuan. Beritan ini sepenuhnya kulpat nampak ke megaya menuju perlong kesempatan baladan no. Di katakan nama tak state megaya asahur ni dapat kerja jaka kalau balong Amalium dan lah untuk yang pasti itu batin madang kerjanya terbaik di Ramadan. Di kadang juga pernah ubah kita job, saya berjob lagi mentau sedang misalnya kebanyakan campur kawati kabarlang dan kita notis pada awal Desember first week jam Desember. Nak lihat ini community bah tim dari boy kinwan nomor kumba tip nispa penyetu house name arja katra Sunfeast Cup no izon la job jaga unsau kuat kabali ke tim dari Boy District haka under 16 kani dalam kai kaba dak urgent dokumen ban kini denti ban ni ke sistem banwan ru haka no izon kan yo ra yang dari Boy ba namai gale ahi tum ka me gale